Ayibona into engafuna ukuphela. Ngumuntu ethatha bengiqhumbuza ayibuye iphuma ubonga. Iqala ziqhuqhuvela lumayo. Lokho nginwaya kumnandi kunwaya. Kaze nginwaya eziphenduka isilonda. Khamba nosikhathi kube khona okuqwela. Hayi nginanga vele encane ngayinaka. Ngase ngibona khona ibuye siyaqhumba. Iqhumba kwaye sinobomvu ngaphakathi. Ayi ngikhama uyena lomjidi Ntokozo. Yena lo wakufaka entweni. Asuke ngikhama ayimekama umuntu nje ayibo. Ngithula kanjani lento ngoba manje ngiyabhema. Sengicabanga lento engibhemayo. Ngabonga ngiyazi ivele emva kwesikhathi esingana noqalile ukubhema. Yavele emva kwamasonto mhlawumbe amathathu. Ngoba ngingakabi nesikhathi eside ngibhema. Ngabo ngisayibhema ukwazi lento le. Indali ihamba nami. Uma ngibheme ngoba ngibhema nje lokhu kanje. Kodwa manje singcono sekuyisibazi manje. Futhi ngisho usungaphuma manje ungenotho isibazi sisakhona. Bona kodwa ayisenzile ukuthi ayiphumi lutho aqala ingihluphi iphuma ubomvu khipha ubomvu kuphela. Yacisha ukugula endaweni. Manje leyo nto ngisithi yabona into okuyiqhuqhuva nje lento. Yabo ngayinaki. Yabo kufanele njengalabo bafethu sibhema nabo abanye. Yabo isilonda esincane. Igcina sibakhulu. Ekhamba nosikhathi uyabona siphuma ngisho ubomvu. Yabo lento umuntu ayibhemayo inkinga lento manje yangcolisa igazi. Abanye bayafa. Awusitshele kabanzi i-trauma enibhekana nayo nje. Hayi manje inkinga ngathi ngoba abantu abafayo mfethu indlela esibhema ngazo ehlukene kakhulu. Yabo omunye uyafisa lo mjovo okujova. Angithi imthambo eminingi. Umjovo ofundelanga wona ukujova. Oyena udokotela. Ngizothatha wona econgijova. Ngihlala nawe emgaqweni usinyawana uyangijova wona ukujova endaweni erongo. Siyambona umuntu uyakhukhumala ingalo awushoba umthambo ujovelana into kushoba umthambo waphela into yokugeza ipema ngendleleni ezihlukene kodwa ingeke mina ngijove. Like umuntu uma eqeda ukujova awuboni ukuthi ukushwebile. Awuboni uyuzwa wena mangabe ingakudakwa lento. Ila ubona khona ukuthi hayi ungishwebile naye ingangenzile ukuthi kodwa sengijovile. Waphela uyizwa mase egazini mengabe kushaye eqondile ekujove kahle. Uze egazini ayibona kungilala. Naku ngoba yala ndawo ngathi ngiyalala hayi ngishayile usibambani ingojova usibambani njalo. Hayi bomumboni uyangijova kodwa akenze kulutho. Hayi ngeke ngishwebile sekuyabo usuvela nenezilonda isilonda sibona ngazo. Noma kubona umuntu aqhumba ingalo abanye sebeqhumba imqala ke la ishanga eqhuqhuva ingalo nale emqaleni. Awujova ngiyasaba. Kwenze njani umuntu umeseze ejova i-private part yakhe? Isitho Mthambo bathi mthambo sukumthambo sibalekile. Angithi kabe uyijova la ngithi suke igcwele la engaleni. Beqede beyaphela la engaleni. Shiswe ilento le. Kuphela kwengaleni awusesemlenzini. Hayi ukuthi omunye akajove ngelisilona. Khona umjidi engimaziyo ke mina khona lapho. Isilona ngomalume Shithe umuntu wangena kwidimona ngalazi. Isilona ngajova isilona umthambo ubona waphela bahamba nemthambo. Yabo bona ngendlela abayibhema ngayo kufanele bejova umthambo. Kodwa manje mengijova isilonda lo kumhlophe khona esilondeni. Umthambo ngubona lapho ngubona umthambo. Kodwa uzojova ukuthi uyambona siyamdaka futhi lento kanjani. Waphela ujova esilondeni ngqo. Like uma ubona umuntu efa phambi kwakho kuyayithini ngone. Uneshow ukuthi ubulawa yona lento malume kuba buhlungu mina malume lapho kuba buhlungu ngicabanga ukuthi ngangenelani kulento ngoba nami sengicabanga isayidi lami ukuthi ubulalwe lento nami nje noma yini isingangishaya phansi ngoba phela iyangigulisa seshodi kona ukuthi ngishaye phansi ngangenele kuphuma kanjani kodwa. Enye into ekuthiwa uyabona umuntu uma ekade eboshiwe baningi ebengibabona kwenye indawo ebengidlala kuyo uthothi umuntu ade eboshiwe engayitholi right then. Uma ebuya ajove. Ifungela. Manje labo ke nami nokuzwa ngalabo futhi nginobabona. Ngilobona ukuthi yabo lapho ngathi ephuma. So vele ayeke straight. Ngoba usuke senganawo le address le atenayo engakaboshwa.
ngoba phela lento kuya ngedosi yakho kahle ukujova igeli phezulu igeli eyithi manje hayi manje onke ongenayo ungene ekujoveni ngeke umbone bhema njengathi idamu mina ngiyiqala lento kuyingena nje kwami ngangibhemide ngabona ishow kusho insango ogwayi beyigikaye mase bayiphaka edamini bang lo laba abenza lento ekuthiwa i-bluetooth ungasixoxela uthini ngale nto bluetooth leyo yokuthi umuntu uma esejovile sedakiwe ufike umjove na umdonse igazi umdonsela igazi marazi ngoba ngichaza malume mina umjovo angiyiboni into engayinaka kakhulu umjovo angisondezi kubona kula umjovo ngihlala nje nalabo ababhema njengami abachase angihlangani nabo mina ngiyayishuka lento ngigikaye ngifake kuleli nsango yami ngiyibheme oyichasayo oyijovayo base sihlukene bayidlalela lapha beshele lapha amaqembu nami sengihleli kanje etafuleni ngihleli nezami la sekhaya lento seyishukela insango lethu ugwayo lethu namba bajovayo lapha sibabuka lapha abachisayo namba lapha nasibhemela okungendlela yethu la abafaka kakhulu baphi abemjovo malume hayi ngingathi abomjovo ngoba nje kuba ungichazela nawe indlela oke wezwa ngayo umuntu esephume etsheli useyajova ngashona esikhathi esiningi leyo nto wena okwenzeka so umuntu adehlele ejele eboshiwe atengekho kodwa wathi wabuya omunye ufethu wathi ebuya wasengu-50 wehunga wawuthena ujova wonke alento akaseyijwayela ngithi adehleli lapha engayibhemi wawuthena athi 50 umshaya phansi u-50 hayi bo lo mfana athi efika nje ijatshulelo kuthiwa awunangi lapha phezulu emgaqweni usemboziwe lapho ngiyayibukela nami ngibukela uyicoshela amakalibhothi indlela esihlanganisa ngazo-ke nathi uma ngabe sifuna imali yabo sithi nami ngizoyibhemela umuntu mboziwe la methi ngiyabo awulo mfana ade efika izolo ade eboshiwe so awutene wajova 50 wonke wehunga awutene wathula hayi khona kunzima manje yona masuyibona iyenzeka komunye uza kuwena iba buhlungu akuba buhlungu bothi ayibona ngeqhwisha iyona lento nami ngiyayibhema ngoba phela nafanele ukuyicabanga isayidi lakho yabo ukuthi ishuthi nami sengathula noma inini ekhaya bazi ngila emgaqweni ngidla lento sengithula yabo leyo nto enginokuyicabanga umamkhulu khona la nginokuya kombheka la kusebenza ngala ku-KFC uyombhula imali lapha uyombhula ngoba ngithi ngizobhula lapha engifika khona ngidluphele yena naye akakhali naye ekhaya ngicojanga mina lento yakho yabo ufuna naye ngiyekele manje mamkhulu kunzima uyiyekele into kodwa mase ngizoyekela leyo masonto ambalwa useyangibona sengiyabhema awula tungasayibhemi nje lento iyakubiza mase usuyazi mase ngasho kanjalo mase usuyazi ncono uma ungakayazi yabo uma ungayazi right ngibuke ngisho ukuthi safe soyingenayo umzima sazobhekana nabo ongenayo manje yazi ngathi nomnqobe ebona enye indoda ayibhambe edlula lapha wathi umnqobe lona mfethu usangena lapha wathi ngiyamdabukela usho into eyiqinisa plus ivutane manje ngabe efika yena ngizona usunolwazi ngalento yena ufika uyambona futhi nangendlela enza ngayo ukuthi usajabuliswa yiyona ukuyibhema usahlomela kakhulu sajabulisa ukuthi ngabe isimdakiwe lento selokhu ethinga nampa abantu bayadlula eduze kwakhe abantu akasanendaba nanabantu abadala ubhizi lokhu evala amehlo la eshona hayi bo nangumuntu evoshoka phambi kwabantu ukuthi ngiqayeke ukuthi umjidi uyaku-enjoya leyo nto usa-enjoya uyabona ukuthi hawu usaqala lo yabo usa-enjoyiswa ukuthi uyathinga phambi kwabantu nina nisa-enjoy isiyanicasula isiyangicika mina isiyangicika yabo uma ngibona omunye umjidi eyenza noma uba tena ngisho ukuthi cela ukudlala lo kusiyami usazogula ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo awumemeza ngathi uyakhala Jamal Chithekile awunena bakamputu ubomvu ngiyabingelela endla nasezantsi lo bingelelayo umprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabhonga umthetho uma ungabe uyaqala ukuba ingxenye yehlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs engaphansi kwe-MPTV wona kuwuhlelo
la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi nginamba ababhekene nazo nangendlela abangena ngayo eyidakamizweni. Lokho sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ubhulumilo la ungakafiki khona. Sizama ukuqwashisa abantu ukuthi umuntu azi ukuthi mayengena eyidakamizweni yini asuke eyiholela kuyona, yini le asuke futhi eyimbela yona. Umuntu osuke efana noyimbela ithuna ephila. So sizama ukuvala imbobo yokungena sivule ukuphuma. That is why sesilanda abafowethu sibalethela ngakho emasilanda umuntu samletha la asilindele ukuthi umuntu ezokhomenta i-comment edakiwe lapha ezohlulela abafowethu, ngoba lokho esikwenzayo azizile ukuzokwahlulela, kepha sisebenzisa bona indlela ke ekuthiwa ibuzwa kwabaphambili. Bona nje abantu asebephambili ke eyidakamizweni sibuza kubona ukuthi kwenzakalani lapha bakhona. So manje ukuthi uyaqala ukuba ingxenye, siyacela ucinezele subscribe button, ucindezele nebell, ucinezele wakhe ibell yokubeka amathubeni amahle ukuthi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku. Kunjani bafu? Ayaphileka marazi. Awubingelela ababukeli lapha emakhaya, ubazise ukuthi wena umfoka bani, uvelaphi, udabukaphi. Mina nguSipho kaMagwaza, ngilaka kaEli kwaMashu ngo7. Awong wenjenje why uMashu umningi la emgaqweni? Ile uhlala uMashu naliphelele ani nike nikubone lokho. Ya mina nje ngikubona ke angikubona phela nalento yabo izofika usadla nawugwawezulu qhamuka into oyazi ifika kuluthe. So khona la ikhona neminyaka emingaka useyidakamizweni lezi? U10 khona manje ake hayi u10 khona. Like you are 25 years now. Yeah. Futhi wangena ngangena lento abonge ngibuke nesikhathi ngibuka abafethu engikhule engizalwa nabo bayisebenzela aba-right. Mina kuphela noma ngifika ekhaya umuntu ongaphansi kwami sengicela kuyena yabo nje lokho ngibuye ngibe nanawe emahloni. Okay, like awusibreakele down. Ukhule ekhaya ngaphansi kwesimo esijani? Ufundephi? Uhlala nobani? Ngikhule ekhaya ngihlala nomana mamkhulu abafethu engizalwa nabo nosisi bami. Funda wami ngafunda eNkuthabantu e-primary. Ngaphuma khona ngaye kwazi ngokufunda u3 4 5 6 ngafundela eJE 7 ngakwaila sengikhwitha khona ke esikole. Ufike yakhuphukela ngofika lapha. Namba nalento siyangishintsha manje ngase. Okay mana asifuna ugquma usibeke thina ukuthi nayi nalento esisho uqala kanjani ukubhema? Like uqale kanjani nje ungene ezintweni zokuthuka ukubhema? Uqala kanjani indaba yokubhema kwami? Ngoba phela istage sokugcina lesesikuso njengamanje la eqale khona iqalephi? Iqala mingabe ngihleli ekhaya yabo nawo abantu ogwayi bayabhema baphuza utshwala yabo. Umakhelwane nalo ijoint yabo. Mingabe ngisuka nje le ekhaya umama wejoint ungikhonze kakhulu yabo. Nongithuma umfana nje ade ngithemba kakhulu. Mama ngithuma nama uncle ayishayilo gwayi ayiphuzela hayi ayibonela umfana oright angithuma nawo. Ngikalela ngitshontsha ugwayi-ke lapho yabo. Tshontsha ugwayi kathi bowulahla ugwayi ngihambe ngocosha ngijike emakhoneni ngishayela ugwayi omncane. Yazi most abantu abaqala ugwayi baqale kanjani bonke abantu? Kase ulahla cosha ubaleka nawo uqasha na shaye lo nto encane. Sebezozwa ngawo usulokhu ukhwehlela wena uyabhema phela wena adle nto le ayethi kumele ungayibhemi uzobe sikukhwehlelisa manje mnandi qala siyakukhwehlelisa manje. Ulahla yenza ngibamba omunye umalume wakhohlela kangaka manje ngale awukunqwana nogwayi sengidla konke manje nokhokho wawo ugwayi manje ngibhema konke awasekhohlela nje bese uyalunguza ngihleli phansi ngiyabhema mina lo gwayi wakade ulahla uyena lo gwayi ngawucosha bese uyalunguza awubhizi lo fana udla lo gwayi wena abuya ngicebe la kulo antu alekhaya angithethise-ke umama omdala angithethise-ke wenza uqala ugwayi wara ngingaxolisa hayi kube into engijwayelayo ukuyenza leyo lokucosha ugwayi laba yabo. Ngiqale lokhu ngibacosha ngibabhema ngigcine ngingena kanjalo ugwayi sengikwazi nokuthenga hawo yabo. Menginemali yabo
ngiyayithola imali sengikwazi nanokuthenga-ke manje kodwa makuthenga Usuyoqalekela noma uzagana? ngiyawukalela manje yabo ukuqalekela kwami ukukalela yabo uma ngengisho ukuthi ukuqalekela ngisuke ngikukalela kodwa sengingathi ukuqalekeka lokho ngikalela ugwayi imali ikhona ishumawo sengugwayi ngihambe ngodlala etoilet ubuye ngihambe ngodlala emahlathini kwesinye isikhathi ayi ngizwane nabanye abafethu baka-N ayi bayibhemela insango labafethu ufunda amabanga manje lapha esikoleni ufunda u5 lawo ayi ngicine nami ngingena okay before siqhubeka kunomalume njengamanje obhema phambi kwengane kunobaba obhema phambi kwengane ngoba nosisi sebeyabhema mama obhema phambi kwengane kuthini ungathini kuyena lo muntu ngeke mengabhema phambi kwayo phela ukuyogela kwayo ingane lento uyayilimaza and futhi uma ngabibuka ingane umuntu omdala ebhema naye iyahala lapho itshena ukuthi into engayenza nayo kanti hayi into wrong yabo yena mengawumuntu omdala naye ingane ngihleli nengane akaphuma engaphandle ayibhemela ugwayi wakhe engawuboni ngakubona ugwayi yabo ewubheme igcine ngokuzwa ngendaba konke kuthi ugwayi ebhenywayo kahle amarazo nabosisi abadala ibona ba-influence ingane ukuthi igcine seyibheme ngoba manje ibhema lumi kanjani phambi kwayo ingane ikhona ihleli nayo ashisa ugwayi umuntu nangu umntwana omncane la uhleli eduze kwakhe uyabhema ngiyakubuka nami ngithi hawu uma ubhema ugwayi hawu nami shuthi ngawubhema ugwayi uma uyawubhema uqala ukutshontsha phela mdala uma nginami mengibona into enziwe uma eyenza uma shuthi i-right enziwe uma yabo nami ngiyaqala ngiyatshontsha lapho uma ngithi nginokumbona ushaya ugwayi nami singaqala singatshontsha ngishaya ugwayi sengangibamba uma ngiwushaya ugwayi uyangizethisa kodwa yena uyawubhema ugwayi yabo sengibona mina izinto e-right ukubhema ngoba phela ngiyingane mina ngakazi lutho kanti mina singalahli ungena kwelikhulu ihlala hayi sengingena kwelikhulu usufunda ugrade 7 which is standard 5 usujwayelana namajita amasha manje sengiqala ngena kwinsango-ke manje ugwayi sengingenile unjani esikoleni esikoleni kuyafundeka nothisha naye noma ngingasho ukuthi konke akubuzayo kuyaphuma kodwa khona okuphumayo khona okungaphumi yabo kodwa nje yena uyazi ukuthi hayi umfana mengabe khona umsebenzi wami ngawuthola mengafikanga ngibona ngumsebenzi ukuthi hayi namhlanje bengekho nayo into umsebenzi wami ukuthi homework yami ayikho futhi naye ade ngekho izolo ngoba naye ade ngimsaba ngimhlonipha khona sengila ko-JE sengifunda o5 sengiqala nami ukukhula njengamanje uyingane eqala iy'ndaba zokubhema nogwayi ney'gemu zabangani uyamhlonipha uthisha ngapha ishayisana kanjani manje ishayisana ngakho phela sengingena ihunga malume kungathi sengiqela ihunga ngoba ihunga ngiqala khona la ko5 ngibuka lo mngani wami lo ngidlala naye elokishini ngoba unsango singayibhema insango ngiyibhema naye mengiphuma esikoleni phuma esikoleni ngihambe ngovashela yena unomjondolo la kubo sidlalele umjondolo wakhe dlala ingoma bhemela insango insango akasayibhema insango usabhema yona lento wena uyayazi lento angiyazi mina lento ngakayazi ngiyibona ngaye angiyazi ngisho ukuyazi ngiyibona ngawo lo fezi lo mengibhema insango mina insango akasayifuni meshaye lento uyalala yabo kanti hayi uthi ulela kalele usuke lalele yona lento iyamthingisa njengayo insango ubona insango uma suyibheme kakhulu iyakudakwa nayo nayo lento simshaya indlela emdakwa ngayo mishaya msayipho hayi nge-right mnganami hayi lento ayi-right angakayibhemi lapho hayi ngi-right nayi insango yami sayilela insango njalo uma ngihleli naye emjondolo wakhe njalo funa ungifuqa ngayo lento hayi nginqaba one day kube yimina engimsukelayo othi ngishaye kabili ngoba manje ibhema njengayo insango yabo uyayigoqa naye kamnandi ayishuke ayiphake ugwayi ayiphake kahle mase ayigoqe idamu lakhe ashize yabo angakaboni into eningi ukuthi hayi lento ikanje kanjani imphumela injani ningabantu bokuqala ukubhema lento umphumela ngakawuboni nina abantu enesibonelo kubani singasho kanjalo malume hayi shothi ngiyithathe lento ngiyibheme thuphuli malume angakayazi angithi kwabili ngashaya nje kabili eyi insango angasayifisi insango lapho ngashaya nje thuphuli wayo insango ayiboni ngayi indaba yensango qalayo manje insango sengiyibukela kude
sengifuna lento uyagraduate manje sengihambe kakhulu manje ngiyabona indaba yensaka ithatha kude la ngishaya uthupuli ngitane ngilale ngothupuli ngalala kwensanga ngishaya amadamu before ngilale yabona ngeke lento le iyangibhalazisa ngoba ngisayiqala ukuqala kwayo mina engibhalazisa ngiqala ukuthi mase ngibheme lento ngaphalaza ingiphalaza futhi nayo ingidakiwe yabo inyongo noma yini mengibuza yena lo muntu ongibhemisa lento ayina akazi lutho ngiyabhalaza mase ngibheme lento yazi hayi ngayinaki lento ngiqhubeke ngibheme ngisesilapha namasonto amabili sengibhema hawu ngisakwazi ukuthi ngidle ekuseni mengivuka semele ngithole yona before ngibe right igazi emzimba nje awubi right ngakayipimi hayi baqala sekhasi hayi sengivuka ekuseni ngihambe yabo hayi lo muntu lo uvuka ekuseni akline la akamanzi adle yabo mase sicela imali ke thola imali zogwayi yena nje bazothi ngibhema ugwayi nesanga yabo hayi mase vuka ekuseni hambe hayi aqala umamkhulu hayi uma lapha wengasekho mase sashona ngihlala umamkhulu wami nabafethu engizalwa nawo ayaqala umamkhulu hayi nesistele yami ezalo umamkhulu lo sevuka hambe hayi lwena muntu lo avuka la clean sithi yavuka uklinile yabo amanzi nangekho amanzi shale igceka ekhaya malume hayi ngantshena ngisho bona hayi ekhaya mengivuka nje ngiyacleana ngekho amanzi ngishaya igceka bevuka bona hayi susebenze kanje yabo sengenzela ukuthi nami bekwazi ukungipasa mdinga ngisebenza nginalo imali ngiyafunda yabo sebeyakwazi nakwayi nawu 5 rand yabo usuka lokwayo wakho babona ukuthi awusengivuka ngenza something awu manje hayi savuka hambe hayi ngeke hayi umamkhulu ayaqala bona hayi something wrong ayathi ngithula thula umamkhulu lokho bexoxa lengane yakhe lento ukuthi njani usipho ngeke useshintshile ma sevuka ekuseni hambe yazi usenesonto lokho ngikunaka vuka hambe abuya mebuya afika lale yabo hayi hayi sisterike iqaqekeleke hayi umuntu ethi ngiyangena ngidakwe yona lento awuzithi yabo eyibo indlu incane ngilambile lapho eyibuzi sister awuzithini ufana mamkhulu ngithe sister hey ngibe ngihlala phansi ayibona sister sengeke lo muntu ngiyamazi insanga umedakwe insanga akuyona insanga yena muntu oqala ngijamba phela lo ayabo ahlale namphansi hayi sister iyahlala nami ixoxe nami ngibonise awuzithini mfana mamkhulu hayi usushintshile manje khona ukuthi uyibhema noma useya uyangitshena uyangikhalela uthi ayingeke singishintshele manje hayi lutho sister hayi tele ngivukula na hayibo sister hayibongani manje hayiboluzo hayi uma uyabona ekuseni uhambe osenzi lutho saclean indawo awuthi hayi khulu sister la ikhona notice ani ukuthi usushintshile na angiyiboni kodwa lento esengitshenayo nesister esingiqashisa kuyona ngiyayibona yabo uthi hayibo mina ngivuka ekhaya ngiclean uma ngihamba manje sengivuka ngiphuma hawu mamkhulu sayibona lento yona into esizongijampisa ke le angiqale nami awusitele singitshenile okay qala ngakusasa ngavuka ucleana sengibalekela ucleanayo mase uthi ngoshaya igceke ngishanele igceke ngikhamanzi avuka mamkhulu fanele avuke aclean indlu yakhe ageza yele esipanini leyo nto into emele yenziwe ithina esuke sikhona emini indaba ocleanayo izitsha yabo umamkhulu fanele emsebenzini yabo uclean uyabuya kwesinye isikhathi uyacleanwanga usuku lonke yabo azayibo abone yena ebuya emsebenzini mhlawumbe ezobuya ngo-5 athi mefika endlini asho ukuthi ayingeke la endlini ngaze clean namhlanje ayibusanjeni isisteri umakhozi nokuyivuela ihambele emgideni sizwe nje ngayo sithi ayikhona imgide yakuyona yabo ayihlala umelela ikhaya sala clean yena umuntu kodwa manje ngokuthi naye ungenwe lento izinto zezangoma akahlala hlala ekhaya like wena mina njengomuntu osohlale khona yabo mina athi sengivuka ngiclean ngikhamanzi ngishaya igceke kodwa manje sebeyabona ukuthi hayi ngisakwenzi lokho nalokho sengivuka ngihambe ngibuye sengizofuna ukudla
ayibe ukuthi le ndoda ngeke insanga ngingamenzi kanje alothi bhema insango abuka shaye ngisho igceke la ekhaya igceke kade ngilishaya mase ngibheme kahle insango ele ngikhuthale yankele ngishaya igceke abamkhulu azangifaka umorali naye sothi ayibona u20 rand ngihambe ukuthi ngenye insango ngihlale emva manje ngibheme ngibuye ngisebenze hayi manje siyabona igceke seliba nje simtshene lo wenile ekhaya hayi sesebeze bengitshene manje soyibuya igceke maselinga manje siqasha abantu uyabo kukhona manje siqasha abantu yabo ayingiqala ayi lento wankela mongayitholi egazini masuyibhema wenzi lutho banokuthi uthole yona ubheme yona kuma ekuseni uqala nyakaze kwashisa itsha ukhamanzi ushaya amagceke bongakabhemi ungakenzi lutho ekuseni nami ngangishawa nje ileyo nto ekhaya sothi ngavuka fanele ngivuke ngihambe ngiyohlanganisa imali yokubhema anginamali la ngeke ngisuke ngisholo ngumamkhulu ngomfuna u30 rand ayibo 30 rand ngimbambisile ngiyacabanga la imali fanele ngizamele yona manje ngibalekele leyo nto then ngishiye ngenzanga lutho endlini ngibale ngithi awuthi ngiyoyiphantela eminyango ngaqala-ke lo mjida wami saqala manje semuntu kumele agangeke-ke manje imali phela sithole ukuthi sibheme ngiyaqala-ke mina lo futhi sengonela umakhelwane wami yena lo sisi lo ongigonzini futhi uyawasha bo nangu la uyaneka nami ngithi ngizothenga ugwayi mengithi antiza iyaneka ngale emva kwendlu mantiza uyaneka uthi ngikuthi iphetha khasi akakhiyanga ayidala ngingene ngaphakathi ngavele la umakhelwane into eyiningi ngiyazazi ngoba ngingena ngimsiza yabo utshwala amakesi ngimhambise mina umfana indingane akanayo umama uhlala yedwa manje into eningi ngathi ngimsiza ngiyibona kodwa ngingazenzi lutho ngoba ngavele into engayinaki ngaze ngiqalaze ngibheme ihunga imali sengiyazi kahle ukuthi imali fanele ngibe nemali ukuze ngikwazi ukubhema ngiyaqala manje wanti ziyawasha angilivuli kahle iphetha kaze ngibe ngingena endlini ngishona ngqo esitsheni lapha ngitapula imali yakhe manje ngitapula imali yakhe ngigcwalisa amaphakethi ngibe ngiphuma ngishuthe iphetha kazi ngibe ngigolela ekhaya umakhelwane ngavele ngigolela ekhaya ngingenele endlini ngizokuhlala kancane endlini ufuna ukuzwa aqale ngizwe khona ngale kamakhelwane ukuthi awuvuzi umlilo hayi ngiyezwa ngilindele intuthu kumele ngicime kodwa hayi ngoba akekho ngibonile ngubasa hayi ngathi ngiqale ngithuke ngithi uyihlalele endlini ngihlalele ngize ngiyiphumele mhlawumbe emva ka-30 minutes hayi ngithi kube umuntu ongathi uyaqala ukuphuma amantiza alright awusibo amantiza ngiyaphetha amantiza nami ngizokhala la yenza umuntu onganalutho ngiyaphetha ngizafuna ukubamba yena ukuthi yithini ngiyaphetha amantiza ngane yami uzolunga kubi ngane yami kodwa hayi ungasabi kuyolunga ngane yami ngiyabukela ngani ngibona yena ukuthi sekawabona yena esitsheni ukuthi khona seke wathini ukhala ngani nani wabo ugwayibini nakaze ngidle wazi ngidlela ugwayi uzulu neluzi sofuna lo gwayi wakho yabo hayi manje izathe ngikhonzile kangiphutayisa nogwayi angithi angiphi imali yathi uzobona ngane yami 20 rand yonke angiphi manje 20 rand shuthi angayibonanga lento akakayiboni thathe le mali ishuye ekhaya thathe le yakhe kade ngitshontshile shona kumngani wami lo yavuka umuntu ulele mtshondolo wakho ubheke phezulu toko ithini mqondo bese ngisabhede yade nami ngizama uma uyangigabha uyafa uyafa uma mi yazi uyathuka lapho usuka ubona ngikhipha 100 zonke mi uhamba wathenga uyena ozaziya ngithi idayiswa waphi kanjani angakazi mina abone nje ngo-100 uphuma ukuthi angeke inemali yami namhlanje thathe imali fast beshona le yathenga khona abuke sihlale phansi la mtshondolo wakhe edlala iredo ayenzeke lento angikwazi ukuthi kenziwa kanjani ngibukela nje yena enze ngishuke mina kuphela yenze lento qede nginika idamu ayiphakeke ayigoqe sibheme hayi lento angakayijovi kakhulu kodwa nje mengiyibhemile
Mele ngitawa ngenye indlela ngitawa kudlula insango ngibona kudlula insango sayingeke insango ayiboni le insango qale nami ngingene kanjalo ukuthi ngingena ekhaya xa kuyona hayi singaganga ngempela-ke elokishini elokishini sengiganga nje ngempela ibuka amafoni awasabekwe ekhaya busiqale nale ekhaya sengingene ekhaya xa kuyona-ke manje le nto amafoni amasisteri hayi bo ilahlekile ifoni hawu ifoni athi khona nje ifoni le echajini hayi usiyiphathe khona lokho ephithizela le ndlini hayi kodwa uthe kuhamba kwakhe ifoni ayisekho hawu kanjani sho ukuthi uyena phela ukuthi ukuthi ithathwa yena ukuthi ilahlekile ngoba uyena tu naye angithi hayi isisteri uyena dingini naye kodwa naye ukuthi akayazi hawu abakangibambi kahle ekhaya ukuthi le nto ngiyayibhema ndithini bazi ukuthi ngidlela insango hayi bayabona kulahleka izinto hayi kodwa lo bhuti wami ekhaya webhemayo le nto omdala kunami yabo uyishaya kodwa ngibonanga kuyena ngafunda kumngani wami mina nawe ubhuti wami athi nawe usayibhema hayi ngabona ubhuti wami ukuthi sengijampa kanje ekhaya sekulahleka izinto plus useyazi ukuthi nami ngiyabhema le nto hayi angibizi ubhuti wami lo obhemayo hayi mfethu ngoba usudla le nto le ngalokhu bakhalisa kanje ekhaya utshontshe izinto ngoba le nto ey'lahlekayo zitshontsho wena hayi bofuthi ngake ngodlala ngami ngishontsho kuba ngoba ngisuke ngingekho mina uba otshontshayo ekhaya awulakha akabhemi uneka akabhemi wena obhemayo uba otshontsha le zinto obuwena usufuna imali yokubhema uyazi naye ukuthi ngoba ushawa rosta uthatha noma yini hayi ngiqala ngokuthi hayi yajampa-ke manje engizokwenze njani ngishuthi angihambe ngoganga ngaphandle ngiqale sengiphuma ngase ngiyaphuma ngisagangike ekhaya manje sekumele ngoganga ngaphandle ngoba manje ekhaya ngiyabona ukuthi sengathi ngikhathi nabantu abangisizayo qala sengiganga ngaphandle umakhelwane ngena ngumakhelwane ngamawindi kuma nama-TVT kuma nanini ngodayisa ngicabanga ngisho ukuyicabanga le nto mina ngicabanga imali hawu nahambe iphuma behamba emsebenzini osibanibani awusekho muntu ngiyazi ngavela pha kusekho muntu ngekhathi kumele ngiye khona ngempela ngekhathi ngiyakhona emini maluma basebehambile baye emsebenzini ekuseni bahamba baye ey'koleni iy'ngane sikakhiwo mina kwami ukuthi ngibreak iwindi ngivule ipeda ngivule le nto le ilokhu ihenge ewindi ngibe ngingena ngishaye kamnandi ngingajampi futhi ntambama kodwa kaziwa ukuthi khona ongenini kodwa ukuthi mina mina ngisaziwa njengomfana o-right one day la engabanjwa khona ngiqala ubani ngitshontshe kwamafoni la kulo muzi le mali ngiphakathi endlini nabantu baphakathi emini ekuseni kababa bathi baye emsebenzini mhlawumbe ngo-6 kanje angisalali ekhaya ngiyabona sengilale emahlathini manje ngithi ngivuka ehlathini ngo-5 ngizwa ngamatensi ukuthi awu-5 manje nazi kuqala amahuthi yabo la wasekuseni hayi ngibe ngiphuma ehlathini phuma kwami ngihamba lezi ndawo engizengiyijwayele la ko-N angithi la ko-N ngangifunda ngakhona ngitantela ngakhona nkathi ngitanta ubona uhambe emgaqweni naye imiza ukuthi uyayibuka la ngiyabona unakho uvulwa lapha kuyakhanya lapha ngibe ngihlala le ehlathini ngoba ngihleli la ngibheke lo muzi okhanyayo ngiyababona bayaphuma bakiwe ey'koleni kuye emsebenzini yabona le nto le nto le hayi inosathane le nto ebuya isibindi esingaka futhi ukuthi ngangithathayo ngizohlala ngobuka umuzi bephume bonke abantu ukuthi khona ba endlini kuseliba angazi kodwa ngiyongena kona loya muzi sengibona bawu-3 mhlawumbe bephuma kodwa sengiyitshenile ukuthi ngiyaphakathi ngiyazi uma ngifika phakathi umuntu lele mhlawumbe 2 bathathu basangaphakathi ukuthi basesembhedeni yabo hayi leli umuntu ayibhema hayi nomunye usathane yazi ngiyofica khona la khona ngithi ngingena ngaphakathi ngifica isisteri lele ngelinye ikamera ngifica ama-ankle awu-2 alele namafoni ematafuleni thathela amafoni ushanye njengekati libona ubisi manje isibindi esingaka esingithusayo sengiphumile la ngihleli phansi kamlo mngani wami sibhema ngisho kodwa utheyibona abantu bekhona belele phela labantu sothi bevuka
benginquma lendlini yebo lotho sengicabanga sengihleli phansi singayibuyisa umqondo nje le mali ngiyithole kanjani ukuthi ngihlale ngibheme yabo engasho ukuthi hayibo yabo lento inosathane phakathi lento lawa abantu khona yabo la ngabanjwa khona kankela yabo le khanda njani we awugobise futhi gobisa eyinathi nje kuyabonakala lapha ingozi seyahlala ingena inwele awusubaleka lapha beshanga ngemva kanje ngingabaleki ngihleli phansi ngithi ngiyafake la awusithatha usibeke wenzakala ucalculate kahle icalculator yakho uyishaye kahle ukuthi ngiyangena la hayi ankela bona la angithi ngiyashona ke hayi ngoba noNkulunkulu ukhona hayi uNkulunkulu oyigebeni hayi wegebeni uNkulunkulu khona yena khona iphanti laseletha uNkulunkulu oyigebeni okay labo lo muntu ngimaza kanje akahlali la kwakhe wangasekaka yabo yeah la ngaeli unekubo yabo ekubo uhlala uma wakhe ingane zakhe yeah la ngaphezulu modlula mhlawumbe imize emithathu yeah unyukela kube umuzi awuthengile forum qashisile lo forum hlala abantu bangaphandle mkolokele yabo ayakha lamakhola bafethu lapha indlela baphatha ngayo bavuka ekseni behambe bozakhela bebuyele ntambama bo sengiyabazi mina bo omunye wabo ukangithatha yabo yomjita ade sengazi hamba ngixovisa udala yabo imali sengokuyithola ngayo nje lo mfethu okubhema yabo ngixova udala ngimlethele udala alibeke iblocks ntambama ngino-100 wami yabo hayi ayingomudeti ayangiyanga ngosebenza angisasebenzi futhi naye yabo sengivukela mina ngihamba ngiyigangela buye ngibheme ngisanathi isikhathi sokuyoxova udala manje uxova udala ngabothi ngingabhemile ngibhemaningi sengenza njani-ke manje sengicele ngiyela yena lo futhi ngojotshela yena ngiyazi ekuseni sehambile uyosebenza lapha kukho umuntu bangaki labantu bawu-3 kulo forum sebehambile bawu-3 bosebenza iy'khathi mhlawumbe wo-10 kanje ekuseni hhayi ade behambile ngalezo y'khathi ngiyaqala mina ngiyanyuka ngiyangakhona-ke manje ngifika ngakhona ngiqala zomakhelwane as umuntu oyidlulelayo ngavele emgaqweni ngoba kucele nomgaqo lo muntu engiwushoyo hhayi awekho amehla abona kakhulu khulu ukuthi ula kubiyeliwe yabo nge-blocks ngingene mengingena ngawo ngavele indlu engiyaziyo mengafika ngaphakathi endlini amawindi avuliwe yabo umuntu wefethu endlini yabo amawindi ahlala evuliwe ngena ngaya akalindele phela khona umuntu ongasuke angene ngene ngewindi mina thatha amafoni abo labafethu thole ngisho iy'mali kulabantu la empedeni bayifihle empedeni phuma ngihambe ngidlela lezi mali zabo ngidayisa amafoni bayabuya ntambama doye into zabo azikho hayi bebona khona umuntu ongenayo nabo ngeke uma ulahlekelwa phela ukunganothisi beqale benothisi hayi bethuka phinde ngibuye mina usuku leli ngololuthi lwehlile imfezi hayi ngibuke phela ngiyabona ngiyakuthola lokhu engifuna ngiqale ngithi ukujwayela angishaye mengibuya futhi hawu ngithola ifoni ngithola igrinder ngidayise lezo zinto mina kunemali mina ngithola imali ngiyibhemele ngathi ngiyabuya futhi sengijwayela ngithi so awunamanga losihlama lozombamba engithi ngiyabuya bayashibiza umgqibelo loma lihlanu bayashibiza ngizokwenza njani bayashibiza hayi lento le nayo ngibe isibindisayo ngibashibiza khona nosigedlemba wemoto ngalemva wandikalovu lakhe lo malume ahambe ngokugrayisa kulona yabo bedako labantu uma sengiyabangenela nangempela ngihamba uyohlalela emotweni ngibhemele ungayami phethe idamu lami la ngumalume la emotweni ngibhemele idamu lami ngidlela ifranti la ngibeka imilenze la ngemuva ngishala idamu lami hawu lithi ngidlalisa nalo hayi ngiphaphamiswa umsindo hawu ibu leli emotweni konje la ibu
hayi kunye ngithi ngifuna ukuzoganga la hayi ngiyabaphawu mina ngizoshawa isikhathi uma emotweni ngiqalazi labantu mina bayaphunguka labantu la seselomjida hayi ngithi kubuyele ngemumva futhi kancane hayi umjida avale icapha iwindi lasetoilet livulile lona sengeme lona vale icapha lo muntu lo nami phela ngisala ngokuthi akavele ukudakile angimshaya lo vale icapha angayikhina necapha ayivale nje hambolala ayi nami ngalivusathane wami engihamba nawo so ngingena ayi pequ ayangizi ubafu pequluza ngamakamera sangekho umuntu enginaye la asuke vuka ngithi ngiqala ayi ngimuzi sangeke namkhona umuntu ohamba lendli ngeke ngizokwenza qala nginetafula lodwa la ngizongenaphi tafula lilodwa kwe ngihambe ngekulona ayangiqalaze lo muntu kule tafula le ndawo kule kamera sengikulona nangu nala uyaqalaza manje qala umuntu la uzozwile khona umuntu olawo sangifunayo manje ngene ema-toilet akangiboni ngene egani ngaya akangiboni mase uyafika kulelinye ikamera ngiphakathi kuleli kamera sekulona naye lapho isisu ngisengishaya olunye uvalo ngishaya uvalo ngilungesisu uzangithoyilethe manje yabo sengiyasaba phela manje ukuthi angizitholethele ngisho ukuthi ngayisaba ngimama lo muntu khona ikhale ey'ngaka nale ndlini lazi lo muntu wangaphandle lo muntu engungicangcatha le ndlini ukuthi angiyitholethele ngisho uyitholethele usuke vuka namalungu msayibho angathi angakholwa naye ebona ukuthi mina msayibho uyangazi ngisho ungazi ngibiza ngegama msayibho kwenzenjani bafu ngishawe indawo yokulala ngishawe indawo yokulala ngini kanjani kuna bekuvele kanjani mfethu uhleli nalamathekeni la ngilele la mfethu angithi ngibone ukuthi uhleli namathekeni nabanye olongo awunihleli la nashami la mfethu kathweni uyothenga ubhiya ngafika la kuthiwa ngisaphumile ngithe ngangena ngayohlala ngale kamelweni baze bakutshele laba mfethu ukuthi ngiyalala sengisho into engekho labantu sebehambile bonke labadehleli nabo uqasheleni pho hayi ngeke pho manje bese behambe la endlini ngibonanga kanjani hayi useke wamtshela lo muntu aqashe kuyena la ukuthi hayi ngeke siyaphela la khona umuntu ositshelayo la ingathi sihamba la selahlekelwa mesibuni yabo kuthiwa simbamba enakho-ke sebamba mina lo mfethu hayi ayahamba ubiza lamafoneli lamathekeni ade ehleni nawo hayi bo bafethu kumuntu ngithi kanje anyuka same time lamathekeni ayangazi nawo ayangazi ayibumsayibho hayi ngeke simbona umsana ngizokhumbula nihleli lami nginibuza lo mfethu nami ngangingizwa manje ngabuthi ishubile-ke manje yabo hayi lo mfethu hayi ngeke usazokuxoxe kahle uhlale laphansi ngathi silahlekelwa kanje wena ufuna uqhamuka emakamerweni akubona ngisho ukubona hayi ngeke mfethu la ngiyalahlekelwa mina amafoni ami ama-grand ami iy'mali zami lana wena ngithola sengithole hayi ngeke mfethu malume ngangidonsa lo munye umshiza lo mfethu ayasuka ngiqoba le ndlini hayi bo mfethu ushamile awo nami ngithi kumsabisa kancane yabo ule ngibambisa amaqolo hayi ndoda hayi ufuna ukubona lento engikhipha yabo sihlala ngami lo ngithola ngithi ngimshaya ngomoya yabo sihlala ngayo angisho ngenduku hayi cacina lamathekeni ayangicindezelayo nalamathekeni selo futhi lalelahlekelwa la manje mebamba wena hayi sebefuna lo mnazi womuzi-ke manje ukuthi hayi nangi simbamba umuntu ositshontshelayo la abemfonela umuntu akalibamba ucingo hayi la sengiboshiwe-ke manje ngiboshwe ngamaketanga ngihleli nje kanje sengibanjwe ngkhona-ke manje ngasho ukuthi ye yabo ngihleli phansi kanje ngiboshiwe manje hayi ucinga ngingeni ngiyakezwa liyaringa akalibambe lo muntu uze ngingene ku-voicemail hayi bethuna sekuthengwe ngisho obhiya-ke futhi manje kuyaqhutshekwa kuyabuzwa manje sengikususile-ke lapho hayi aze libambe umalumalume sebemfonela mhlawumpe kwesithathu
alibamba ucingo hallo ankele hawu athi sikufonela sithini yazi sibamba umfana la kanje suke kukhulumela phezulu malume ningazamnyekela ngiyeza lapho we ankele ngiyamazi umnikazi walomuzi kunenduku hayi yabo lapha ngikwaza ngiyithole thile same time ethi uyeza ngishaya uvalo nami kuze ngithole ethi same time lo malume uza la manje sekusuku-ke ngeke eze manje kodwa ngeza futhi umna ney'moto yabo kodwa ngimi ngokuthi ngeke eze manje iplani mina ngayithola kanjani ukuthi ngibaleke manje ngihleli phansi ngiboshiwe kumnyakazo phela abantu bangifake endlini sendlini la akekho umuntu engimbonayo omunye ungangisiza la uyi-out yabo nje ishubile hayi ngihlale phansi la hayi bo zithi ikhathi hayi bo kuse ngihleli kanje kazi ankele lokhu isho induku nje kancane mese bedawo utshwala nqo wena sitshontshe ayafiki lo malume ngizwe ngeveni likhala egcekeni lingena kulo muzi angasho ukuthi yashuba uma ngiyamazi malume lo baba lo ngathi uyinkabi kanje alifakwa angasho ukuthi awungashona mina lafika leli veni suke ngena uphethe simbi bathi lo ugeswe wenkomo ngithola insimbi lengaka eshokayo phethe yona ngize kuthiwa yenkomo ishoka inkomo phethe yona lo malume yazi sube ngithi muphi ngikhonjwa emva kwasofa kuthiwa nangange methi uyangazi nyamfana kasenzo ikhanda ngale nsimbi wena lo ngisho ankela hayi mina ngitshontshe ankela yashitha kanjani ufunani la yabo labantu bahlale belahlekelwe ufunani ayangisho ngenduku ankela angisho ngenduku la malume ngasho ukuthi yesele lapha ngiyahayiza ngiyamemeza ngizifuna kuziwa abantu abadlulayo phela egcekeni hayi lutho lokhu ishile induku hayi lutho hayi thini abangithathe labantu bengikhiphile ngaphandle sisendlini ngoba ngishawa ethi abangithathe lo mfethu angikhiphile ngaphandle abefonela umngani wakhe hayi bo ngiyapikwa ngisho upikwa hayi fika umngani wakhe same time ngemoto hayi bo sengidlela emva kwendlu-ke manje nginamaketanga ngiboshwe ngamaketanga ebefika ikhanda linjani angakayitholi le ngoni phela ngiyinto ey'ncane ilokhu ey'phuma igazi nconse igazi nje kuphela fike le ndoda le enye yesibili zithini la ngidlala usikhothini ngimoshela abantu bami engikuphi lo sikhothini mfana mncane kanjena ozeni mfana labafana badakwe iwunga nje labafana lokho bengenela abantu bami labo hayi zithini manje uthi asimthathe somphosa kojani hayi bo ophosa kujani ingasho ukuthi hayi bo lazi yabo ngoba besho kanje ngingathathwa ngempela ngihambe ngophosa kojani ileyo nto engizabanga ukuthi hayi bo phosa kujani hayi bo yabo yabo ngoba uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu oyigebile ngiyaphinda ngiyahayiza la akekho ngizwayo kanti bakhona abantu ngaphandle sebezwile sebethe ukhona bakhona abazwayo ukuthi ayingekho khona umuntu oshawayo lapho manje ababoni kubiyo le ngeblock siyabona nami ngiboni khona umunye usisi othi wangizwa kwawuyena othumela ingane ukuthi ayingeke umsayipho lo laphayana yabo ingasekanga vele la ngiganga khona cabanga ukuthi ayingeke umsayipho ambani kubo ethumela ingane ezinye ingane ey'ncane gijime uyikama kumakhosi mtshela nangumsayipho la uyabulawa induku yabo la kamalume nduku ankele ndolo ongishayayo hayi gijima ingane ey'ncane ekhaya lapho isistedi caba yabonye ngoba ngisho inkosi uNkulunkulu ukhona isistedi ayingekho iyafika ngalowo dili caba ibuye emgidweni ngoba ngisho ubuye ihambele emgido iyafika ibuyele emgidweni lezi ngane zifikela kuyona iyafika sister awuzithini bangani bami nakazidutsa awuzithini bangani bami abo sister makhosi umsapho uyakhala ngale bamshaya hayi bo
bayakhala ngale obhuti bamadaka otshwala abakwazi lokho abafethu engizalwa nabo daka otshwala umbhuti wami omdala nami uyayishibizela nje akazi lutho cabanga yabo iholele esipanini uyayishibizela ngavele star ayishibizela akazi lutho kuze kuzwa umuntu oyifikela kephi ngale ku-8 bamvalelile bambopile uyashaya hayi sesiteri yakenqeza hayi sesiteri senikhami bishona khona shiya isikhwama sihambeni bangali bami yazi ngabona ngayo sithi hayibo ifika lapha isisteri mina ngihleli kanje phansi sengibasela umlilo ey'nyaweni namaphepha la agcolela ngaphansi kwey'nyawo noplastiki lo malume usufuna ungishisa manje ifika isisteri na umlilo uyaqala la uyavuza ngizwa ngisithi angisaboni lutho zingidakile induku yazi useyangishaya ngisayizwa yaze ngizwa ngisisteri ithi uyambulala uyamshisa hayi ngoba uwena mbulala isisteri phela leyo yabo sengilele mina umlilo angakawuzwa lo mlilo ngizwa ngoba sengizwa ivoice isisteri phela leyo engithi papa manje ngivula amehlo hayibo sayibo mali mntu ombiza ngegama mali mntu uyambulala hayi ngoba sengibonile hayi mbulala umfana wasekhaya yabo mengithi hayibo kuyavuthwa le nyawo zami hayibo ngizama ukuhlehla nami la hayibo suka kulo mlilo la ngiboshwe ngamaketanga nginyakazeki kahle yabo iy'nyawo yiboshiwe izandla nginyakazeki sengithi isisteri nami engiqale ngisola amandla hayibo sekufike nesisteri la ngithi ukugoloza-ke manje ayikho into esengiyigoloza ngiboshiwe la sengibalekela lo mlilo engiseduze kwawo-ke manje ngithi ngiye esayidini ayabuze-ke lo malume ade bemfonelile usawuthi ithini ngalo sisi lo usisi wakhe lo sisi walomfana lo suke ethini lo marazi omunye angithi akamazi isisteri ithi hayi ngesiyenzeke ukuthi labantu besafuna ukungithatha uyongiphosa kujantshi ngoba uyasho lo munye umarazi ade bembizile uthi hayi malume nto angesakwazi ukwenza le nto mnyekele lo fana lo so khona usisi wakhe hayi ngiyemnyekele yabo ngiyayizwa ngoba bekhuluma ehlaka ngiyekele ngiyisenzeka le nto yabo ngoba sokhona usisi wakhe sekusho wena lo malume uthi imqaqa yabo utshana lo fesi ohlala khona la lo qashini uza kangiqaqa yabo sebeyangiyekela shuthi umuntu osezongisiza phela nangisisteri ngiyaqala manje ngiqaqa amaketango inginjani induku nale yabo lesimanga wakubeka nini lezo sibazi khona la ngoba ngihleli engibopile marazo abo lengalo le fana ngabe nje lengalo mhlawumbe nomila fana ngabe iphukile iblocks full weblocks khala yabo ngoba ngimise kanje khona ibambile lo fethu lo ngisho eTanzania ibambe kanje lo malume umile la ubambe iblocks kanje suke lishaya kanje ngoba ke yabo lokho ngoba bathi bayibangisa kujantshi ngangazi ukuthi uzongisa lo malume indlela lento izimkayo yabo iblocks ifethu okushala phukela la lengalo le simthame athi ingalo futhi ingalo simthame ngithi yaqashuka namhlanje yabo phelile umuntu uphunywa ngesisteri la isisteri akufika isisteri la sengiphunywa khona bo sengitholile le ngozi kodwa isayisilonda yabo kusayisilonda sengishayile yakhona kodwa isayisilonda ney'nwele kakabhumi hayi ehlangiyekelo ngiqaqe lo muntu grand lo hlama lo safuna ukungishaya ngoba kase ngiqaqiwe esuke ngivalelisa ngenduka ngokuphuma ngegezi ngibaleka ngekhaya engifike ekhaya ngiyalala ngaphandle ebutshanini ngilala kancane sukume ngiye kamakhelwane yabo kamakhelwane bangijwayeleni nabafana bakhona ngene mthondolo owodwa la ngilale kuwona hayi isisteri ibaseleke isisteri lokhu ubhuti wami imtholo ubhuti wami bukhona ujaka utshwala mfana kini cishe wafa la ngiyafika mina ngiqala phansi ngiyolamula labo mfana kini bambophe ngamaketanga bathi bayamshisa hayi bukiphi yabo uyaqalana lo uyathuka manje into akade engayazi yonke lo yaqala muphi yena bamdedelile lapho ahamba ngimazi uyephi yabo sebangibheka manje abasangiboni ngilele mina le mtshondolo induku ngilale
icobi into nengashaya ubuthi ubuhloko la bangimemeza bangibheka kuze kumama wakhona la sayikhona umuntu engibone ngena la ngazi ukuthi uba le mjondolo awuvuli mesavula icapha yangipucelele hawu umsapho ade bekufuna kimi yabo lele la angivuse oledi hawu bakufuna kini lele la ayengenze kulutho lapho umzimba unjani oledi ayikhanda ngilizwa nalikhanda phela nje ngitubekile ngibabhame ingalo lapho iyafutha ngizwa ngengalo ngithi ngibeke embhedeni ngifuna ukubambelela hayibu ingalo sithini mengiyibuka hayi ngake ngayifutha kanje engisukume ngiphumele ngaphandle ngiyabuka ekhaya sokhona ngisho umamkhulu ngale ngisho kuya-ke umamkhulu ngiyamazi ayagosta ngidrayisa kancane aphume lo mama esawunangu lo fethu la ulele cabanga hawu ayiphume ngekhaya yafike bexoxe zithini wena sekutshene ngala mahungu akho uyabona-ke yakuthi usungene ngamahungu nje amahungu yabo lapho bengishunqele ngehunga bengishunqele fonela umjito umakhelwane wasekhaya ngifake emotweni yakhe lo fethu ngiye esiteshini kwamashu lapha ePoli engizokuhlala khona ngihlale ePoli ngihlale lo 3 days bengidedele lekhanda ngibe nesilonda ngoba ade ngishayiwe lo muntu lesilonda 4 days hayi sigcwala ubomvu qini lempahla lelenye iqwelele kube khona uqwele hayi mina lento le ngiyiphothekile ngiphotheka kulona engithe ngihlube lento ngihlube ngakhipha eliphume lonke imeliphuma ngiyabamba uqwele gcwele inwele ilingakanani lonke nje lolu lihamba naney'nwele la khona nje laphuma khona kanjalo lakhandeka leli shasha gcwele ubomvu qale phansi ngithathe iskipa ngisigqokile ngibeke ekhanda ubomvu oluphumayo khona lekhanda kulesilonda ngikhama ipitshezi ikhanda ngikhama lolu bomvu wayibo ngibonze ibunga phela lenkanda lobomvu ngabe yini waphela ipilisi lento umuntu ayibhemayo akalazi ukuthi ilani kunjani kodwa ilona ngoba phela ukulimala kwakho oba nesilonda isigcine siba nobomvu uthi kanjani so akukho lapho kwabhadanywa khona kwenye indawo hayi leyana malume ayikho enye ukubanjwa ngiboshwe woboshwa kwenze njani nakhona ngiboshwa ngakho lo mkhuba ongena endlini awuyekanga ngena khona endlini nawo ingozi yami siyaba khona ngena kwenye indawo ka-eno khona-ke angibanjwa ngiyabonakala sengiphuma ngabonga kube khona ongibonayo ukuthi hawu kodwa enganakekethayo umsapho ayisho ukuthi kunalade thunywe khona bo kanti umsapho ezithathele iy'nto zabantu mebefika bakhona hayi bo into ezokuthi azikho walawala asho-ke lo futhi ngibona hayi ngibona umsapho mina lapha ephuma nesikhwama hawu umsapho lo wale ko-7 hawu nangempela beke bengifuna ekhaya hayi oyasimaza sahlala nale ekhaya sefika nje ehambe hawu sefika wangena lapha emzini wami wathatha amafoni iy'mpahla zengane zami mamkhulu bevelela thina shunqe wenzeni tebhedayo nje ayifuni kabi lawo mama esho ukuthi wenzeni hhayi mefika khulekani songidonsa eshiye inamba ngifika nami phela ngazi ukuthi ekhaya abazi lutho uzofika ngibukela umamkhulu hawu ngenza ukudla adle ngokuthi ngizothi ngihleli phansi ngidla abeyivalela isicapha hawu ngoqala kwamnyama endlini zithini manje ngiyasukuma umantezi hayi isukuma lami ngithathi ngiyophuma hayi uma phindele phansi ohlala phansi khona umuntu ade kufuna la kanje ziphi impahla zakasibanibani hayi bomantezi ayibulanga lwatezi bafo kwamina ngacishe ngaphunyuka isandla ngalwatezi
hayibo ngisho manje nangifuna ukunqomanisa nabantu yobafonela labantu ababiza ukuthi hayi nangu ukhona ngisena kuthi ngimame ngimdedele ngipome yabo lonto ngibambe angophela umamkhulu yabo madoda irespect ihamba manje ihamba ngakubulalisa mfowethu yazi ngisho emakhaya mfowethu insizwa yazi ukuthi isiqhwaga kanjani uthatha umfowabo nje uyisidaba umuntu oyisiphunga nothatha kancane kanjani uma efica umfowabo oyisiqhwaga elwa efike emkhuza uthatha akasakhuzeni akasokhuze ya noma kufika uma wakhe akayiseza lutho sipho kalento le prophet uyayiyeka yabo mina lapha la ngifuna ukamba mamkhulu ngitshela ukuthi angibuyele phansi ngoshala phansi ngoshala kanjani phansi waphela abantu bayeza ngizwile efonini ukuthi bayeza ngezinto ziphi sengidayisile ngithi imali sengidlile lapho mamkhulu sengibamba ufuna ukushaya mina ayibo ufuna mina usekhile la isiqaphela ukhiye nawo la kuyena mina ngifuna ukuthatha lokhiye kuyena ngivule ngimshiye kanjalo ngiphume ngifuna ukuphuma mina yabo imanti ngibona ukuthi angiyekele yathi abantu bangifica ngihleli phansi endlini mfethu ngihleli phansi ngokuthini 8 alanga abuka ukuthi umamkhulu ngimshaye ngimphusele ngithatha ukhe ngimamkhulu ngenkani waphela ukuthatha kwami kumele nguthathe ezukulwa ngoba akafuni naye kumele ngidilwe ukuze ngiwuthole kodwa manje yabo ngeke umamkhulu phela ngoba ufuna ngiboshwe kuba umZulu yabo kodwa manje ngisho ukuthi hayi mekuthiwa ngiyaboshwa ngiyazi uyena uzongibheka ngeke ngibheke sengimnje ngalo uyena nobhuti wami bazongibheka hayi la ngaphela befike labantu befuna into zabo ngithi hayi kade ngingamina awukubonile nje unhlanhla wena uma lapha ekhaya nobhaka mina abiza unhlanhla washo ubufethi ngikubonile uhamba wedwa hayi ngibona azabona umamkhulu ukuthi hayi lo uyazazi uyangazi umamkhulu uyakwazi ukungibona ebusweni into bengabe ngenzi angisengimtshela umamkhulu ukuthi mamkhulu manje ayisekho ngizothini ayisekho ngizothini yabo ayisayi eceleni yabo ngitshela sathini naye abantu sebehambile seshilo ukuthi izokhokhwa yabo ngizokuthi ayikho into engizoyenza ngizoyivuma njani yabo isayibole ungayakho khaza nabantu shiselo umuntu umkhulu wakho manje la Espanya awufuni ukumfonela umbingelele baba inamba yakhe uyazi ngiyazi uyimfene nje hayi lo mama uyiqhawe mfethu yabona mina ngiyamthanda umuntu onjalo mfethu mawusephutheni kumele uyifele izono zakho ngoba uma umkhulu wakho if yena ezokugona sasa kuzongena ukuthi bezoshisa umuzi ngoba kunengane la ekhaya kahle uma umkhulu wakho mfethu uliqhawe mfethu ngokuza ngendlela engizwa ngayo kumele ingane kadade wabo yayike kukhulise ebe nawo plaziyena wangikhulisa ku 20 rand and ayikho inkulumo uma ngibamba olimeni lakho ayikho inkulumo engizwa lapho khona ukhala ukuthi wayehlukumeza uyibona le nto le ngoba uthi nanamanje usakwazi ukuthi uhambe kuyo umhlobo ngofuna something phela yena ile wunga phetha yini qhatho nje mfethu iwunga mfethu isitha ngoba manje into yokuqala yenza iqala ixabanisa nabantu abakuthanda but lo mama mfethu ngathi ngaphila mfethu isikhathi sithi ngathi bengampromote ngeKFC ngoba abantu abanjena abasekho esikhathini samanje hayi abasekho mfethu abasekho babili bathathu mfethu umuntu uma uthothi uyashona kusasa izingane zakho isala nomfowenu noma nodade wenu isala ihlukumeza senza kayinayo mfethu yabo fezi yabo ngelisho yabo kuyekela kwami plus yena umuntu oqala ongangifaka ngihlanganisela isipani umuntu engithi mengiselokishini asho ukuthi bu so yidli lento yakho ubuke emsebenzini kufuneka umuntu ubhuti mfana ungaphansi kwami wemfakile esipanini wayekelela yena wayifunela esinye wasithola mfethu engizalwa naye ungaphansi kwami wasithola isipani aphinda amthathe futhi aphinda amfaka aphinda ayekelele yena wazathola esinye isipani manje uyayisipanela mina ngedwa nje kuphela ongasipaneli lokho emalento so bonke lova bawuthuwe bangizalwa nabo bayasipana ngoba bawuthuwe yagcina iphetha ngokuthini le ndaba ukuthi phela mina ngeke lihunga cha sengisho phela le yalabantu abasekuthiwa bazokhokhelwa impahla hawu mamkhulu nawo ubhuti wami mfethu uyebona abantu abakhuluma nabo babakhokhela ngendlela ekukhokhela nabo ubona ubhuti wakhe athi ukuthinta athi uxoxisana so njengamanje sesiyagoqa bafuna ungathini kubantu elakho nje kunomuntu osekhaya obhekene nezinkinga eziningi
kunengane esekhaya engabhekene nankinga kodwa eqala izitayela zabangani ubheke utshontsha ugwayi ungathini lo muntu ongakangena ezidakamizweni yabona ungakangeni mfethu ngathi engafisi ngoba abanye bayangena bengazi phela njengathi nalo yabona sangena singazi sesifuna ukuphuma kusaphumeni yabona ungakangeni ngiyamjabulela mina ngiyamjabulela ngithi futhi engafisi ngoba masungenile bafu ukhona ukuphuma mkhulu umnyango ungena kodwa uyavulekile bakubiza bethoza amazofuna ukuphuma uphuma uyapi ungenileni yabo khona mazofana kuphume unkingi ngenile khalikhipha la manje mina ngingixaka lento kwamanje okay sengingenile sengiyagula ngiyesibhedlela yazi ngifike ngihlala esibhedlela inyanga angibhemi lento mase ngiphumile ukuthi sengila ngaphandle ade ngingasabhema ngithi sengila ngaphandle yazi 2 days ngingabhemi la ngaphandle mkhulu ade ngiphuma esibhedlela mina lo ngiphuma esibhedlela ngoba sengifuna la yonke cabanga ngiphume esibhedlela ade ngingasayibhemi ngabe ngiyayekela ngiqhubeka phambili impilo yami grand ngilungisa into zami kodwa mina lo bese ngifuna la ayingeke lento okay mhlawumbe kube khona ngiphi imali endlini semsami ngoyithenga ngabuye ngayibhema ufuna ingazuyabuyela ifuna nayo uyitshela ukuthi ayabo ukuphuma kwami fuseke ngibheka phambili ngisabheke emuva yabo masuyitshenile khona ungayiyekela kwamanje uya ebhedlela uhlala ungabhemi uboshwe ungayibhemi etshele kodwa ukuphuma kwakho uzayifuna ngcono masuyitshenile ngeke ngibuke kanjani ngcono masuyitshenile ukuthi hayi ngiyayiyekela manje ngizayifuna so mhla wayitshela ke futhi uyobuya kumina sizokhuluma nabantu ukuthi yini abangakusiza ngayo mina futhi ngitshenile njengoba mina usitshela ngila futhi ngifuna ngoba ngila sengitshenile ukuthi ade ngayitshena bafuna usizo ngani hey bafu phela sifuna uphusha imoto thina vele ehambayo singaphusha imoto ethi handbrake isaphakeme vezi okay hayi chance ukuthi uhambe uyecabanga la ile so abantu banokubuza ukuthi why nini nezandla ezimnyama kodwa nibahla nje ebusweni yabona lapho indlela ezu ngoba sesibhema phela sayibamba inkunzi ehlukahlukene yabo nathi into engiyithanda shuthi kahle kahle umuntu onezandla ezimnyama isign yokuthi akayibambe inkunzi ngathi ngavumelana nawe lapho abuyicoshela amakhalibhothi lo muntu uyicoshela umakopi yabo uyambona ulengo plastic futhi emahlombe indaba ubalekelani thatha into komuntu ngenkani yabo sebamba umuntu inkunzi sohlala phansi webhema lo mali umuntu uyasokola ngento yakhe uyabhema right yabo ngcono futhi ngoba kukhona okunye angathola ngayo imali ngcono igoshele wona lokho ngoba vele kukhona kuyatholakala emgaqweni ngcono ithathele kona hamba ukukala kuyakalwa yayisola lo mali ungakwazi ukuyibhemela nami-ke futhi ngicoshela yona lezo zinto hambe ngekhala ngithole lo mali ngihambe ngohlala phansi into eyakwenza udecide ukuye kubamba inkunzini into eshayo noma mhlawumbe ukukhula mina inkunzi ngiqhamba manga ngibambanga uganga ngathi ngiganga endlini zabantu manje inyawo futhi wangeke sunyawo limali ukushaya yabo ngeke kodwa inkunzi hayi lokho ngabhema ngenzana ngaze ngayibamba yini ukusaba noma usaba ubuka umuntu umbuke emehlweni ngithi ufuna ifoni yakho ubuka isibindi singaka hayibo ngeke mhlawumbe ngihamba nomuntu kube lo mngani wami ofaka umoral ukuthi uyayithatha yabo kodwa mina hayibo ubuka emehlweni hayibuza uthini hayibo ifoni yami yabo leyo into engiyibuka ngangibuka ngisaba ngeside lami kodwa phela iside lami hayi omunye umuntu mina ibuka nje ngisaba khipha umeze ukugwaza wona kukodwa ngiyasaba yabo ngoba ngicabanga sengigwazile ibo ngamgwaza ufethu igazi ngiyalibuka laphuma nami mina ngiyazwela mina yabo ukuthi ngibheme ungangidaka amahunga uzwelo tsakhona ngoba ngisho ukuthi ukubhema phela futhi umuntu owagaqela yabo ngoba ubhema sekazi ukuthi awusikhotheni umuntu anganendaba kanti asifani awuzwelo mina into enginawo bavu ngeke ngisuke ngiqoma ngigwazi ngcono kodwa uma kuthiwa wena mhlawumbe ungenze something mhlawumbe wangishaya yabo mhlawumbe ngeke ngagcina ngiphindisela ngikwenza lokho kodwa ngiyosuke ngigwazi ngoba ngifuna ifoni yakho hayi ngeke ngenze lonto
hayi ngcono ngicoshe wona amakhalibhothi ngikala amakhalibhothi ngiyithole leyo mali ngihambe webhemela ngiphathise ukuphathise phathise uma angiphe lokho angipha kona kodwa uthi ngikwazi umuntu ngenxa yento yakhe hayi kubuye kuzwele ngiyazwela namuntu sayibo into yakhe umuntu sengikwazile ucabanga idakamizwa singayiqeda kanjani hayi bafu hayi ngeke ngitshele idakamizweni hayi ngingaqeda kanjani hayi ngeke ngoba labantu abafika ngoba phela inabantu abafika efika nabo lento inabantu efika nabo labantu nje bokufika ibona abantu abayinkinga hayi bona abantu abayinkinga abantu bokufika kufika kwabo phela ikona kufika kwamahunga ayizinqunywa amakhanda yekho nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi ndaba ulalelo lomuntu omemeza ngathi yakhala lithi igula likaJama lichithekile nina bakambudu bomfushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lomhlabeni kubhedule awu igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi bafuthi mangabe usubuke lo mbukiso yalozwa ukwazi ukuthi ufike ufinyelelela and uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu sayacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ezokubeka emathubeni ukuthi makukhona into esiposayo izokanqeza ucingweni lakho ukuthi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku abantu bejoyine ne membership mina sengincane